Shalom bene data. Nyuma y'amateraniro yaranzwemo imbaraga, ubuntu n'urugwiro yabaye umwaka ushize wa 2015 yabereye muri Chicago, Illinois. Abakristo bo muri Amerika y'Amajyaruguru ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera Washington DC bongeye kwishimira kubatumira mu iteraniro rizahuza abakristo b'Abanyarwanda bose mu masengesho no guhimbaza Imana. Ni mu gikorwa cyitiriwe Unified Christians for a Unified Nation. Bizabera Dallas, Texas, nukuva kuwa gatanu tariki 5 kugeza ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 8 2016. Ubwitabire bwanyu buzatubera umugisha, kandi natwe tubifurije umugisha n'abanyu bose.